ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия манучер маҳкамзода. бегоҳии 25 июн маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. тавассути қатномаи мазкур давлатҳои аъзо уҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ карданд. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. инак боз як иқдому ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи эълон кардани 10-солаи байналмилалии сулҳ барои наслҳои оянда ҷаҳонӣ шуд. ин ташаббуси нави Тоҷикистон бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. Resolution A/80/L54 is adopted. пешниҳод дар бораи эълони 10-солаи сулҳ 24 сентябри соли 2024 дар иҷлосияи 79-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аввалин бор садо дод. пешниҳод менамоям ки тавассути қатномаи махсуси созмони милал 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. ин ташаббус аз таҷрибаи сулҳсозию ваҳдатофарии мардуми тоҷик ки ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сар гузарондааст сарчашма мегирад. қатнома зарурати таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо, тақвияти таҳаммулгароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши гуфтугӯи тамаддунҳоро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун заминаи зиндагии шоистаи наслҳои оянда таъкид менамояд. бо қабули қатномаи махсуси созмони милали муттаҳид дар бораи эълон кардани 10-солаи байналмилалии сулҳ барои наслҳои оянда, Тоҷикистон ба ҷаҳониён дарси сулҳ медиҳад. мо тоҷикон аз ҷанги шаҳрвандӣ сабақи гарон гирифтем. имрӯз ин дарсро ройгон ба оламиён пешкаш мекунем. ин тӯҳфаи арзишманди муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли башар хоҳад буд. мояи ифтихору сарфарозии мо аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бори дигар пешниҳод намуданд ки бо мақсади таъмини сулҳи пойдор дар тамоми кураи замин ва хотима бахшидан ба ранҷу азоби одамон бар асари ҷангҳо ва паёмади даҳшатбори он, қатнома дар бораи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи эълон намудани 10-солаи сулҳ назир надорад. дар ҷаҳони пур аз низо Тоҷикистон ба олам дасти сулҳ дароз кард, чунки мо худ ҷанги шаҳрвандиро дида арзиши волои сулҳро беҳтар медонем. сулҳу эътимод имкон медиҳанд ки мушкилоти печидаи ҷаҳони имрӯза дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва масъулияти муштарак ҳалли худро пайдо намоянд. сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст. сулҳ масъулият аст. сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. қатнома аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва арҷгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзанд. ин на танҳо як пешниҳод аст. ин
دیپلماتیای صلح تاجیکی است. تاجیکستان همیشه طرفدار حل همه نزاع‌ها تنها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی است. فرمولای صلح محترم امام علی رحمان که بعد خاموش کردن آتش جنگ شهروندی کشف کرده شد، امروزها مورد آموزش اهل بشر قرار دارد. سرور دولت ما محترم امام علی رحمان تنتنه صلح را گرو تأمین عدالت، برابری، احترام حقوق و آزادی های انسان می دانند. بنا به تأکید رهبر دولت تاجیکستان، جامعه جهانی به این ارزش والا باید با تکیه به اعتماد، گفتگو و همکاری مناسبت احتیاطکارانه داشته باشد. در ماده 11 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده است که تاجیکستان سیاست صلحجویانه را در عمل تطبیق کرده صاحب اختیاری و استقلالت دیگر دولت‌های جهان را احترام و تشویقات جنگ را منع می‌کند. دوام سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان به خصوص پایتخت آن شهر دوشنبه و مردم شریف کشور ما تحت سروری پیشوای محبوب محترم امام علی رحمان بارها ثابت نمودند که تاجیکستان ملک صلح و دوستی، رشد همکاری و همیاری سودبخش و سرزمینی بهشت آسای و مهمان نواز است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای سهم بزرگ، تلاش‌های سازنده و اقدام‌های پیوسته در راه تأمین امنیت، صلح و ثبات جهانی، تحکیم دوستی بین دولت‌ها و مردمان و رابطه‌های گوناگون ساحه بشردوستی با جایزه و مکافات‌های یک قطار کشورها و سازمان‌های عمومی جهانی و بین المللی، از جمله با مدال جایزه بین المللی صلح 99، مدال طلایی برای تحکیم صلح و رضایت بین مردمان، ستاره یاقوت سرخ میراتوارتس و دیگر مکافات و جایزه ها سرفراز گردانده شدند. 25 می سال 2026 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد سرفراز گردیدند. این جایزه با نفوذ به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای سهم ارزنده‌شان در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش‌های پیوسته در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق‌ها، از جمله امضای سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل سرحدی دولتی میان تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، تصویب اعلامیه خوجند در به دوستی ابدی، اینچنین پیشبرد تشبس‌های جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم مناسب دانسته شد. این اعتراف گواه شخصیت تاثیرگذار بودن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پایداری صلح منطقه است. مورد ذکر است که اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برای شخصیت‌های برجسته صلح‌آفر که در راه صلح‌سازی دستاوردهای بی‌نظیر دارند تأسیس یافته است. تأکید کردن به مورد است که پیشنهاد تشبس نو نشانه جدی ارزش‌گذاری تاجیکستان به سیاست صلح‌جویانه و تأمین آینده بخطر اهل بشر می باشد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027 2036 ما را وادار می سازد که به آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنیم. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش‌های صلح، تحملگرایی، فرهنگ مکالمه و احترام به گوناگون رنگی را به نسل‌های جوان میراث گذاریم. همین را خلاصه کردن ممکن است که پیشرفت در همه ساحه‌های اقتصاد ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین
نقش فعال در حل مسائل جهانی از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پریخ‌ها دستاوردهای میباشند که به مردم کشور ما از برکت صلح و ثبات میسر گردیدند. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلحجویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد. هموطنان عزیز، قبول پیشنهاد نوبتی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد رویداد مهمی فرابخش می باشد. هدفهای اساسی اعلان شدن 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 پیش از همه رعایت کردن و تقویت بخشیدن همگرایی و تحمل پذیری، اینچنین تشویق مکالمه و مصالحه برای رسیدن به صلح پایدار می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از روزهای اول صاحب استقلالی کشور صلح و ثبات، وحدت ملی و همدیگر فهمی را همچون اساس مهمترین دولتداری و رشد استوار جامعه می‌حسابند. با افتخار قبول این قطعنامه و تجلیل روز وحدت ملی در وزارت و اداره‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور همایش و چرابینی‌های گوناگون راه اندازی گردیدند که از جریان برگزاری آنها همکاران ما گزارش می‌دهند. در باغ فرهنگی فراغتی کلی جوانان ناحیه سینای شهر دوشنبه در فضای پرنشاط و جشنی و روحیه بلندی و تندرستی با افتخار قبول قطعنامه تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اساس پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 همایشی با شکوه سیاسی فرهنگی دایر شد. در چرابینی مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه سینا، نمایندگان ساحه‌های معارف و تندرستی، فعالان جامعه، جوانان، ساکنان و مهمانان و سیاحان اشتراک نمودند. قبول این قطعنامه دستاورد مهم سیاست صلح‌پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در عرصه بین المللی ارزیابی گردید. گفته شد که این تشبث جهانی ادامه منطقی سیاست سازنده تاجیکستان در سمت تحکیم صلح، وحدت و همبستگی خلق ها می باشد. قبول قطعنامه 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سالهای 2027-2036 در زمان صورت گرفت که جامعه جهانی با تهدیدهای افزاینده و بی‌ثباتی روبرو گشته است. از این رو اعلان گردیدن سالهای 2027-2036 چون 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باز یک دلیل اعتراف نقش بین المللی تاجیکستان چون کشور صلح آفر و تشبثکار در حل مسئله های گلوبالی به حساب می رود. در ادامه پیشنهاد برنامه فرهنگی عبارت از سرودهای وطن دوستانه و ترنمگر صلح و وحدت فضای همایش را باز هم شکوهی بیشتر بخشید. همایش سیاسی فرهنگی با افتخار کلی از تشبثهای بین المللی پیشوای ملت و اعتماد کامل به نقش سازنده تاجیکستان در تحکیم صلح و ثبات جهانی انجام یافت. بخشیده به روز وحدت ملی با تشبث وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برنامه با شکوه سیاسی و فرهنگی برگزار گردید. در چرابینی ایدانه کارمندان وزارت فرهنگ، اهل ضیا، فعالان جامعه، جوانان و ساکنان پایتخت اشتراک نموده وحدت ملی را همچون دستاورد بزرگ تاریخی ملت و پایه استوار دولتداری نوین تاجیکان ستایش کردند. ذکر گردید که محض با شرافت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکستان از امتحان سنگین تاریخی با سربلندی گذشته امروز به کشور صلح‌پرور، سازنده و تشبثکار مسائل مهم جهانی تبدیل یافته است. قبول تشبث نوی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دلیل روشنی آن است که سیاست صلح آفرین تاجیکستان امروز از جانب جامعه جهانی مورد اعتراف و پشتیبانی قرار دارد. قسمت فرهنگی چرابینی با اجرای سرود و ترانه‌های وطن دوستانه، نمایش‌های رنگین هنری و برنامه‌های جالب ایجادی ادامه یافته فضای افتخار از دولتداری ملی، صلح و ثبات و وحدت سرتاسری را در میان اشتراکچیان تحکیم بخشید.
дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ бахшида ба 29 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. таърихи музокироти сулҳи тоҷикон нишон медиҳад, ки расидан ба сулҳ натиҷаи як амали тасодуфӣ набуд. ин раванд бисёр мураккаб, пурмашаққат ва тӯлонӣ буд, ки иродаи сиёсӣ, саю таҳаммул ва масъулияти баланди миллиро тақозо мекард. созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон дар 8 давраи музокирот ва 24 вохӯрӣ аз апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997 амалӣ гардид. ҳамзамон таъкид карда шуд, ки саҳми Созмони Милали Муттаҳид ва давлатҳои ба мо ҳамсоя низ барои ба даст овардани ваҳдати миллии тоҷикон назаррас мебошад. ҳамчунин таъкид карданд, ки пешвои муаззами миллат дар баробари ҳалли масоили дохилӣ, инчунин бо ташаббусҳои байналмилалӣ низ обрӯ эътибори давлати Тоҷикистонро боло бардошта, мавқеи кишвари моро устувор мегардонанд. 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аз ташаббусҳои навбатии пешвои муаззами миллат буда, аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид якдилона қабул гардид, ки дар таҳкими сулҳ дар сартосари ҷаҳон мусоидат мекунад. бешубҳа побарҷо гардани ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон натиҷаҳои сиёсати хиратмандонаи президенти кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. воқеан ҳам пешвои муаззами миллат асосҳои ба дастоварии сулҳу ваҳдати миллиро саривақт таррезӣ, пайгирӣ ва амалӣ сохтаанд ва пойдории онро то имрӯз яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати роҳбари хеш қарор доданд ва дар ин рӯзи саид ба пешвои муаззами миллат ҳамагон бо эҳтироми баланд шараф мегӯянд. имрӯз масъулин ва ҳайати кормандони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои он муҷдаи қабули қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо фарову шодмонӣ қабул намуда, ин дастоварди миллиро, ки дар арафаи ҷашни 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамчун бозгӯи аз азал сулҳофару ваҳдатофар будани миллати тоҷик арзёбӣ намуданд. зимни чорабинӣ масъулини вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ қабули қадномаи мазкурро дастоварди муҳими сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нишонаи эътирофи нақши созандаи кишвар дар таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ арзёбӣ намуд. таъкид гардид, ки қабули ин қаднома идомаи мантиқии ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон буда, бори дигар эътибор ва обрӯи байналмилалии давлатро таҳким мебахшад. дар идомаи ҳамоиш иштирокчиён ба аҳамияти таърихии қадномаи қабулшуда, нақши ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими сулҳу субот ва зарурати тарғиби ардишҳои ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистии осоишта, махсусан дар ин шабу рӯз, ки дар минтақаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар мардуми осоишта ба хавфу таҳдидҳои гуногуни амниятӣ ва ҷангҳо дучор мебошанд, ибрози назар намуданд. иштирокчиёни ҳамоиш қабули қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳидро ҳамчун дастоварди муҳими сиёсиву дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва далели равшани эътирофи сиёсати сулҳпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ истиқбол намуда, омодагии худро ҷиҳати самгузорӣ дар татбиқ ва тарғиби ин ташаббуси ҷаҳонӣ изҳор доштанд. 29-мин солгарди қабули санади муҳими таърихӣ барои халқи тоҷик, созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ бо ҷамъомади бошукӯҳ истиқбол карда шуд. роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ нахуст аз қабули қаъдномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳарф зада, иброз намуд, ки пешниҳоди навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон осодагии ҷаҳон ва саодати инсониятро дар пай хоҳад дошт. қабули ин пешниҳод, ки сиёсати сулҳҷӯёна ва инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар арсаи байналмилалӣ эътироф намуда, бо нуфузтарин созмони ҷаҳонӣ, Созмони Милали Муттаҳид, онро дар арафаи таҷдиди 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллии Тоҷикистон қабул ва ба имзо расонид.
зикр гашт ки тибқи муқаррароти ин санад маҷмаи умумӣ солҳои 2027-2036-ро ҳамчун 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон кардааст ва ҳадафҳои асосии 10-сола аз мусоидат ба таҳкими сулҳ, инчунин таъмини сулҳу субот бо назардошти ниёзҳо ва манфиатҳои наслҳои оянда маҳсуб меёбад. Гуфта шуд ки ваҳдати миллӣ дар ҳақиқат яке аз сарчашмаҳои асосии бунёдкориву сарҷамъӣ ва пешбурди сиёсати давлатдорӣ маҳсуб ёфта дар таърихи навини тоҷикон барои ба ҳам омадани миллат, муҳофизат кардани истиқлолияти комили давлатӣ, тарҳрезии низоми ҳуқуқӣ, шаклгирии иқтисодиёти миллӣ, таҳияи низоми адолати иҷтимоӣ, ҳифз ва рушди фарҳанги пурғановат, илму маориф ва дигар ҷанбаҳо нақши беназир дорад. бо шарофати сулҳу ваҳдати сартосарӣ ва истиқлолу озодӣ аз рушди соҳаи тандурустӣ низ ёдоварӣ карда шуд. Соҳаи тандурустӣ дар Тоҷикистон ҳам қадами тибби ҷаҳонӣ шуд. Аз ҷумла усулҳои муосири тиббӣ дар амал ҷорӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ ба соҳа ворид гаштанд. яке аз дастовардҳои бузурги даврони истиқлолият барқарор намудани сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мебошад, ки имрӯз ҳамчун муҳимтарин арзиши давлатдорӣ ва сарчашмаи пешрафти ҷомеа эътироф шудааст. ин нуктаро имрӯз масъулини агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамоиши идона бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва эълон гардидани 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 иброз намуданд. дар ҳамоиш масъулин, кормандони соҳаи авиатсия ва собиқадорони соҳа иштирок намуданд. иброз гардид ки бо талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ фазои сулҳу оромӣ таъмин гардида, заминаҳои устувори рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ фароҳам оварда шуданд. таъкид шуд ки маҳз бо шарофати суботу оромӣ ва ваҳдати миллии Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди худ ворид гардида, дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омаданд. садҳо иншооти муҳими давлатӣ, роҳҳо, нақбҳо, пулҳо, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва фарҳангӣ бунёд гардида, симои шаҳру ноҳияҳои кишвар ба куллӣ дигаргун шуданд. рӯзи ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории тоҷикон ҳамчун марҳилаи сарнавиштсоз ва оғози эҳёи воқеии давлату миллат арзёбӣ мегардад. ҳамзамон масъулин ташаббуси нави Тоҷикистон 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо қадномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид, идомаи мантиқии сиёсати сулҳҷӯёнаи сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуд. зеро ин санад аз ҳамаи давлатҳо даъват менамояд ки дар роҳи расидан ба сулҳу пойдорӣ ва арзгузорӣ ба он дар ҳамаи сатҳҳо аз оила, ҷомеа, мамлакат ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош намоянд. ба истиқболи 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин, кормандони мақомот ва намояндагони соҳа иштирок намуданд. иброз гардид ки ваҳдати миллӣ дастоварди бузурги халқи тоҷик буда барои таъмини сулҳу субот, таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва пешрафти ҳамаҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи устувор фароҳам овардааст. таъкид шуд ки маҳз дар фазои сулҳу оромӣ имрӯз татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ва амалисозии барномаҳои муҳими давлатӣ бо маром идома дорад. иштирокчиёни ҳамоиш иброз доштанд ки кормандони палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди муҳими назорати давлатии молиявӣ вазифаҳои касбии худро бо масъулияти баланд иҷро намуда дар самти таъмини истифодаи самараноки маблағҳои давлатӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар идомаи чорабинӣ таъкид гардид ки ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ рисолати муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ омили асосии пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати қабули қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид, ҳамоиш баргузор шуд. дар кори ҳамоиш масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандону мутахассисони соҳа иштирок ва суханронӣ намуданд. нутиқон иброз доштанд ки қабули қатнома рӯйдоди муҳими таърихӣ ва дастоварди навбатии сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон
توجیکستان ارزیابی گردیده. تشبث نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بار دیگر مقام و نفوذ تاجیکستان را همچون کشور صلح‌پرور و تشبثکار مسائل مهم بین المللی در عرصه جهان تحکیم بخشید. ذکر گردید که قبول این سند بین المللی در عرفه تجلیل روز وحدت ملی اهمیت رمزی خاص داشته. محض صلح و وحدت ملی برای تاجیکستان زمینه رشد استوار، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و اشتراک فعالانه در حل مسائل جهانی را فراهم آورده است. در агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори қабул гардидани пешниҳоди нави ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва рӯзи ваҳдати миллии ҷаласаи тантанавӣ баргузор гардид. иброз гардид ки ин рӯйдоди муҳими байналмилалӣ бори дигар мақому нуфузи тоҷикистонро ҳамчун давлати сулҳофар, ташаббускор, ҷонибдори таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии ҷаҳонӣ муаррифӣ намуд. ин рӯйдоди фарахбахш бозгӯи сиёсати сулҳпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва рисолати таърихии миллати тоҷик дар пешбурди арзишҳои инсондӯстона мебошад. таъкид гардид ки ин иқдоми наҷиб беҳтарин мужда барои тамоми башарият аст, зеро сулҳу субот, амният, оромишу осоиштагӣ ва ваҳдати ҷомеа заминаи асосии рушди устувор, зиндагии шоиста ва пешрафти давлатҳо буда аз волотарин арзишҳои тамаддуни инсонӣ ба шумор мераванд. дар ҷаласа оид ба аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ ва нақши сарнависози он дар таҳкими давлатдории миллӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва пешрафти ҳамаҷонибаи тоҷикистон ибрози назар карда шуд. дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷавонон ва варзишгарон таҳти унвони эмомалии раҳмон ташаббускори сулҳи ҷаҳонӣ ҳамоиши сиёсиву маърифатӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарияти кумита, намояндагони вазорату идораҳо, ҷавонони фаъол ва донишҷӯён иштирок намуда нақши пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмонро дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва пешбурди ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. ضمن همایش تاکید گردید که سیاست صلحجویانه و تشبث‌های جهانی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت امروز در عرصه بین المللی موقع کشور را باز هم مستحکم نموده برای تحکیم دوستی، همدیگرفهمی و همکاری سازنده میان دولت‌ها زمینه مساعد فراهم آورده است. همچنین ذکر شد که جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه باید در حفظ صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی و ترغیب ارزش‌های وطن‌دوستی سهم ارزنده خود را گذارند. дар заминаи таҷлили 29-ум солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чун пайки нек аз эълони 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 мужда расонида шуд. дар ҳамоиш бо иштироки чеҳраҳои шинохта зикр шуд ки ҷумҳурии тоҷикистон барои кушодани роҳ ба сӯи ояндаи дурахшон ва нақш гузоштан дар ҳалли проблемаҳои муҳими ҷаҳонӣ дар таҳияи сиёсати хориҷӣ таҷрибаи хосро пеш гирифта, аз ҷумла дипломатияи об ва низоми таҳкимбахши раванди сулҳро амалӣ кард. дар ҳамоиш иброз гардид ки ҷашни ваҳдати миллӣ дастоварди беназири миллати тоҷик буда маҳз ба шарофати талошҳои пайгиронаву созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба халқи тоҷикистон муяссар гардидааст. ҳамчунин изҳор шуд ки ташаббуси наҷибу беназир, фарҳангпарварона, таърихсоз ва инсондӯстонаи президенти ваҳдатсарову сулҳофари тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми барҷаста нишонаи равшани башардӯстӣ аст. дар баробари дигар ташкилоту идораҳо дар кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ ҳам ҳамоиши идонаи ҳизбиён бахшида ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ доир гардид. ҳамоиш таҳти унвони ваҳдати миллӣ кафили рушди босуботи давлатдории миллӣ бо иштироки масъулини кумитаи иҷроияи ҳизбӣ, ходимони давлатӣ ва масъулону аъзоёни ҳизб баргузор шуд. таъкид гардид ки бо иродаи қавии мардум ва талошҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу субот барқарор гардида ваҳдати миллӣ ба воқеияти ҳаёти ҷомеа табдил ёфт. имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон барои рушди минбаъдаи кишвар саҳифаи навро боз намуда дар давоми солҳои баъдӣ садҳо иншооти иҷтимоӣ, таълимӣ ва тандурустӣ бунёд шуда роҳҳои байналмилалӣ, нерӯгоҳҳо ва марказҳои муҳими иқтисодӣ сохта шуданд. ин ҳама самараи сулҳу ваҳдат, суботи сиёсӣ ва меҳнати содиқонаи мардуми кишвар мебошад. иштирокдорон иброз доштанд ки миллати тоҷик бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ барои рушди минбаъдаи ватан саҳм мегузоранд ва баҳри таҳкими дастовардҳои истиқлол талош менамоянд.
дар корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон бахшида ба таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. ضمن چورابینی تاکید کردند که وحدت ملی یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ خلق تاجیک بوده، محض با شرافت آن در کشور صلح و ثبات، آرامی و رشد استوار تامین گردید. ذکر شد که وحدت برای هر یک شهروند تاجیکستان ارزش مقدس بوده، حفظ و تحکیم آن وظیفه پرمسئولیت هر یک ساکن کشور میباشد. در سخنرانی ابراز گردید که وحدت ملی اساس پایداری دولت، رشد اقتصادی و پیشرفت تمام ساحه‌های جامعه میباشد. محض فضای صلح و آرامی امکانیت فراهم آورد که تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گردیده سطح زندگی مردم بهتر شود. همچنین تاکید شد که وحدت تنها میراث گذشته نیست، بلکه مسئولیت هر یک نسل امروز و فردا برای حفظ صلح، ثبات سیاسی و تحکیم دولتداری ملی میباشد. با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی در سردارای بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش تنتنوی برگزار گردید. در چورابینی مسئولین و کارمندان ساحه اشتراک نموده از اهمیت تاریخی وحدت ملی همچون پایه صلح و ثبات، رشد استوار و پیشرفت دولت تاجیکان یادآور شدند. با تاکید اشتراکچیان چورابینی به شرافت سیاست خیرتمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، امروز تاجیکستان در فضای صلح و آرامی با دستاوردهای نظررس نائل گردیده برای رشد و تکامل تمام ساحه‌ها از جمله نظام بایگانی شرایط مساعد فراهم آورده است. تاکید شد که حفظ و نگهداری میراث حجتی دولت، جمع‌آوری و مکملسازی فاند بایگانی، اینچنین رقم‌کنانی سندهای تاریخی از سمت‌های مهم فعالیت سردارای بایگانی به حساب رفته در تحکیم خودشناسی ملی و حفظ خاطره تاریخی ملت نقش ارزشمند دارند. تشبوس شایسته پیشوای ملت اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده. در حوزه قبول تشبوس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به اعلان دستورالعمل بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 در دانشگاه ملی تاجیکستان جمع آمدی تنتنوی برگزار شد. ذکر گردید که این رویداد فرح بخش صحیفه تازه در تاریخ دیپلماتیای صلح، فرهنگ مکالمه و مسئولیت بین نسلی را باز کرد. این اقدام اعتراف جامعه بین المللی از تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت در تحکیم صلح و ثبات، گسترش همکاری‌های دوستانه در عرصه بین المللی و دستگیری تشبس‌های صلح‌جویانه می‌باشد. کشور پیشاهنگ، تشبسکاری اقدام‌های نجیب و با یک قطار دیگر عنوان‌های فخری، جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی مقامی خاص دارد. در شرایط تشویش‌آور جهانی معاصر در نزد دولت‌ها هدف‌های پیش آمد که ضرورت رشد و تحکیم مناسبت‌های بین همدیگری را بر پایه دوستی، اعتماد و همکاری سودمند تقاضا می‌نماید. جامعه جهانی آگاه است که در نتیجه تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسائل وابسته به آب و اقلیم و تحکیم امنیت عمومی بشری در روزنامه جهانی رشد مقام خاص پیدا نموده توجه بشریت را بیشتر می‌نماید. در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور بخشیده به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و روز وحدت ملی همایش علمی نظریوی دایر گردید. در همایش ریاست دانشگاه، محققان، آموزگاران و دایره وسیع دانشجویان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چورابینی ابراز گردید که قبول یکدلانه قطعنامه مذکور از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دلیل روشن اعتراف جامعه جهانی از سیاست صلح پرورانه، سازنده و بشردوستانه جمهوری تاجیکستان میباشد. ذکر شد که تشبس‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیوسته به حل مسئله‌های مبرم جهانی، تحکیم صلح و ثبات، گسترش همکاری‌های بین المللی و تامین رشد استوار روانه گردیدند. در ادامه تاکید گردید که در شرایط معاصر تربیت جوانان در روحیه وطن‌دوستی، خودشناسی ملی، تحمل پذیری و احترام به ارزش‌های صلح و وحدت از وظیفه‌های مهمترین مؤسسه‌های تعلیمی به شمار می‌رود. در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مناسبت قبول قطعنامه تاجیکستان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده همایش دایر شد. تاکید گردید که امروز تاجیکستان همچون کشوری صلح‌آفر و تشبسکاری مسائل مهم جهانی در عرصه بین المللی موقع شایسته کسب نموده است. باعث افتخار هر یک شهروند تاجیکستان است که دیروز تشبس نو جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
қабул гардид. ин дастоварди муҳими сиёсӣ ва дипломатӣ идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад, ки солҳои охир аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста дастгирӣ меёбанд. қабули чунин қаднома нишонаи эътимоди ҷомеаи байналмилалӣ ба сиёсати сулҳпарварона, инсондӯстона ва созандаи Тоҷикистон буда, мақоми кишвари моро ҳамчун ташаббускори масъалаҳои глобалӣ боз ҳам баландтар мебардорад. иброз гардид, ки беш аз 30 сол аст, ки Тоҷикистон дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ зиндагӣ ва рушд мекунад. ин неъмати бузург бо талошҳои пайгиронаи давлат ва иродаи қавии мардуми Тоҷикистон ҳифз гардидааст. аз ин рӯ ҳар як ташаббусе, ки ба таҳкими сулҳ, пешгирии низоъҳо ва таъмини зиндагии осоиштаи инсоният равона шудааст, барои мо аҳамияти хоса дорад, зеро сулҳи пойдор пеш аз ҳама аз тафаккури инсон оғоз меёбад ва маҳз дониш, маърифат ва тарбия асоси ташаккули чунин тафаккур мебошанд. дар фарҷом гуфта шуд, ки баргузории чунин ҳамоишҳо барои таҳияи пешниҳодҳои нави илмӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, баланд бардоштани сифати таҳқиқот ва густариши робитаҳои илмӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва марказҳои илмии кишвар ва хориҷи он мусоидат хоҳанд кард. чун дигар қишрҳои ҷомеаи хуштолаи Тоҷикистони соҳибистиқлол, аҳли раёсат ва ҳайати омӯзгорони донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ барпо намуданд. дар ибтидои чорабинӣ доир ба аҳамияти ибтикори навбатии пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки василаи муассири ташаккули имиҷи ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мешавад, ибрози назар карда шуд. таъкид гардид, дар ҷаҳони имрӯз, ки раванди низову моҷароҳои сиёсӣ то рафт шиддат мегирад ва ҳудуди нооромиҳо рӯз то рӯз васеъ мегардад, масъалаи ҳифзу таҳкими сулҳу ваҳдат барои ҳама миллату давлатҳо беш аз пеш авлавият пайдо мекунад. бо назардошти ин ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати дохилию хориҷии худ ҳифзи сулҳу суботи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалиро ҳамчун самти афзалиятдори сиёсати давлатӣ қарор дода, ҳалли мусолиҳатомези ҳама бархурду моҷаро ва низоъҳоро аз масъалаҳои муҳимтарин арзёбӣ менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон нақши Созмони Милали Муттаҳидро ба сифати як ниҳоди бонуфузи ҷаҳонӣ дар ташаккули муносибатҳои байналмилалӣ муҳим арзёбӣ намуда, фаъолияти онро вобаста ба таҳаввулоти бо сурати ваз дар арсаи олам, ки аксари кишварҳои дунё ба таҳкими муносибатҳои бисёрҷониба ниёз доранд, муассир мешуморад. ба ифтихори қабули ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамоиши тантанавӣ баргузор шуд. дар чорабинӣ зикр гардид, ки барои тарҳрезии ин сиёсат сарвари давлат корҳои муҳимеро анҷом доданд, ки дар баланд бардоштани нуфузу эътибори байналмилалии Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои глобалӣ ниҳоят бузургу саривақтӣ мебошанд. дар ин замина нақши пешвои миллат дар эҳёи ташаббусҳои байналмилалӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон бемисл баҳогузорӣ карда шуд. дар баробари таваҷҷӯҳи махсус ба масоили обу иқлим ва дар ин самт пешниҳод намудани якчанд таклифҳои созандаву саривақтӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мушкилоти таъмини сулҳу амният дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд ва кишварҳои ҷаҳонро барои расидан ба сулҳу оромӣ ва иқдоми созандаву муҳим даъват мекунанд. ин аст, ки ҳанӯз 23 сентябри соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико суханронӣ намуда таъкид доштанд, ки вазъи мураккаби сиёсӣ дар ҷаҳон аз ҷумла хавфу таҳдидҳои муосир ба сулҳу амният ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба ислоҳоти сохтори байналмилалии молиявӣ ва такмил додани вокунишҳои байналмилалӣ ба хатару таҳдидҳои муосир тақозои замон аст. бо ибтикори кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ конфронси илмию амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони нақши таърихии пешвои миллат дар барқарорӣ ва таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ баргузор гардид. ҳадафи асосии баргузории ҳамоиши илмӣ таҳқиқ ва баррасии саҳми арзишманду таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарорсозии сулҳу субот, таҳкими ваҳдати миллӣ ва рушди устувори давлатдории тоҷикон арзёбӣ гардид. таъкид шуд, ки ваҳдати миллӣ яке аз муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ба шумор рафта, маҳз бо иродаи қавӣ, хиради сиёсӣ ва талошҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми Тоҷикистон аз вартаи ҷанги шаҳрвандӣ раҳоӣ ёфта ба сӯи созандагиву бунёдкорӣ қадам гузоштанд. зикр гардид, ки имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ барои таърихи давлатдории навини тоҷикон саҳифаи тозаеро боз намуда, заминаҳои мусоиди рушду пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фароҳам овард. имрӯз Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвару ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта шуда, таҷрибаи сулҳи тоҷикон мавриди омӯзиши ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад.
صبح امروز در شهرک دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان با افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 که با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردید، چاره‌بینی با شکوه فرهنگی برگزار شد. هدف اساسی 10 ساله از مساعدت به تحکیم صلح، تشویق مکالمه و مصالحه، اینچنین دستگیری تعامل میان نسل‌ها از جمله کودکان، جوانان و پیرانسالان با نظرداشت امتیازها و منفعت‌های نسل‌های آینده در تهیه سیاست و روندهای قبول قرارها عبارت میباشد. سند مذکور از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارزش‌گذاری به آن در همه سطح‌ها از عائله، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبت‌های بین المللی تلاش ورزند. در همایش گفته شد که ما باید به قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی رسیم برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته میباشد، باز هم بیشتر تلاش نماییم. گفته شد که این اقدام نجیب بهترین مژده برای تمامی بشریت است، زیرا صلح و ثبات، امنیت، آرامش و آسایشتگی و وحدت جامعه زمینه اساسی رشد استوار، زندگی شایسته و پیشرفت دولت‌ها بوده از والاترین ارزش‌های تمدن انسانی به شمار می‌روند. در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان چاره‌بینی معرفتی و فرهنگی تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده با اشتراک راهبریت، آموزگاران، کارمندان و دانشجویان برگزار گردید. مقصد از برگزاری چاره‌بینی بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان، ترغیب ارزش‌های صلح و ثبات، تحکیم حس وطندوستی، همدیگرفهمی و احترام ارزش‌های عمومی بشری بود. ذکر گردید که صلح و ثبات نعمت بزرگ بوده، حفظ و تحکیم آن وظیفه هر یک شهروند وطندوست میباشد. در ادامه چاره‌بینی یک قطار آموزگاران دانشجویان با معروضه‌های پرمحتوا برآمد نموده عاید به نقش جوانان در تحکیم صلح، تحمل پذیری، دوستی و همدیگر احترامی اندیشه‌های خود را ابراز کردند. در انجام چاره‌بینی اشتراکچیان تاکید نمودند که ترغیب فرهنگ صلح، دوستی و همزیستی آسایشته باید به یکی از سمت‌های مهم فعالیت تعلیمی و تربیوی مؤسسه‌های تحصیلات عالی تبدیل یابد. اظهار اطمینان کرده شد که جوانان دانشکده منبع نیز در روحیه وطندوستی، مسئولیت شناسی و احترام به ارزش‌های ملی و عمومی بشری برای تحکیم صلح و ثبات سهم ارزنده خود را می‌گذارند. امامعلی رحمان تشبسکار و تحکیم بخش صلح و ثبات جامعه سیاسی جهان زیر همین عنوان در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه عمر خیام با تشبس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه کنفرانس علمی نظریوی برگزار گردید. در کنفرانس مسئولین اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی‌ها عاید به تشبس نوی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 که با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیده است ابراز اندیشه کرده شد. تاکید گردید که قبول این تشبس‌ها از اعتراف جامعه جهانی نسبت به سیاست صلح‌جویانه تاجیکستان و نقش سازنده آن در تحکیم صلح و امنیت بین المللی شهادت می‌دهد. ذکر گردید که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای اول صاحب استقلالی کشور صلح و ثبات، وحدت ملی و همدیگرفهمی را همچون اساس مهمترین دولتداری و رشد استوار جامعه می‌حسابند. با تشبس‌های پیوسته بین المللی خود تاجیکستان امروز همچون کشوری صلح‌آفر و پیشبرنده اقدام‌های سازنده در عرصه جهانی شناخته شده است. در انتها اشتراکداران جوانان را به تحکیم صلح و وحدت، حفظ ارزش‌های صاحب استقلالی، اشتراک فعالانه در کارهای سازندگی و بنیادکاری و سهمگذاری در رشد باثبات وطن عزیز دعوت نمودند. در میدان استقلال شهر دوشنبه بخشیده به روز وحدت ملی و به افتخار استقبال تشبس نوی بین المللی جمهوری تاجیکستان 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 چاره‌بینی با شکوه فرهنگی برگزار گردید. این تشبسی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد گردیده بود، با جانبداری جامعه جهانی پذیرفته شده بار دیگر نفوذ اعتبار تاجیکستان را همچون کشور صلح‌پرور و تشبسکار در حل مسائل گلوبالی تقویت بخشید. این اقدام فرهنگی با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خاصه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عملی گردید. چاره‌بینی ایدانه با اشتراک دایره وسیع ساکنان و مهمانان پایتخت
намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа ва ҳазорон дӯстдорони фарҳангу санъат баргузор гардида фазои майдони истиқлолро шукӯҳу шаҳомати хоса фаро гирифта буд. ҳозирин ба рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ рӯзи ваҳдати миллиро бо эҳсоси сарфарозӣ таҷлил намуданд. ба барномаи консертии идона ҳунармандони маъруфи ҷумҳурӣ ва меҳмонони ҳунар аз кишварҳои хориҷӣ ҳусни тоза бахшида бо иҷрои сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои таранумгари сулҳу дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, инчунин рақсу оҳангҳои дилнишини миллӣ хотири иштирокдоронро болида сохтанд. баромадҳои рангини онҳо бо кафгӯбиҳои гарми тамошобинон истиқбол гирифта шуда фазои ягонаи дӯстӣ ва ҳамбастагиро боз ҳам таҳким бахшид. иштироки ҳунармандони хориҷӣ дар ин ҳамоиш бозгӯи он аст ки тоҷикистон имрӯз таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати сулҳпарвару ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта шуда сиёсати дарҳои боз, ҳамзистии осоишта ва ҳамкориҳои созандаро пайгирона густариш медиҳад. пазируфта шудани ташаббуси 10-солаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид низ далели равшани эътирофи ҷаҳонии сиёсати сулҳҷӯёнаи Тоҷикистон мебошад. тавре иштирокчиёни чорабинӣ иброз доштанд ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои таърихии Тоҷикистони соҳибистиқлол буда маҳз бо шарофати сулҳу суботи пойдор ва сиёсати созандаи давлату ҳукумат имрӯз кишвар ба марҳилаи нави рушду пешрафт ворид гардидааст. ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон маҳсуб меёбад. чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ бо иҷрои сурудҳои таранумгари ватан, сулҳ, ваҳдат ва истиқлол, инчунин намоиши барномаи пурмуҳтавои ҳунарӣ анҷом ёфта бори дигар садоқати мардуми Тоҷикистонро ба арзишҳои миллӣ, сиёсати сулҳпарваронаи давлат ва ормонҳои созандаи миллат ба намоиш гузошт. дар партави сиёсати сулҳҷӯёна ва инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ бо як қатор хизматчиёни низомии гарнизони суғд суҳбату вохӯрӣ анҷом доданд. ҳадаф аз вохӯрии навбатӣ таҳкими ҳисси ватандӯстии хизматчиёни ҳарбӣ, арзгузорӣ ба арзишҳои сулҳу субот, боз ҳам баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии низомиён арзёбӣ мешавад. зимни мулоқоти судманд бо афсарону сарбозони ҷузъу том ва қисму воҳидҳои ҳарбии ҳудуди гарнизони суғд роҳбарияти мақомоти назоратӣ аз таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба низомиёни кишвар бо хушнудӣ ёдовар шуда таъкид дошт ки бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи кишвар мо бояд баҳри дифои ватан тамоми донишу таҷриба ва малакаи касбии худро истифода намоем. ҳамзамон таъкид шуд ки ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои халқи тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ ба шумор рафта маҳз ба шарофати сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмӣ ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист роҳи рушди устуворро пеш гирифта дар самти бунёди давлатдории навин ва дастовардҳои арзанда ноил гардад. артиши миллӣ ки ҳамчун як рукни асосии давлатдорӣ мебошад вазифаи муқаддаси худро дар роҳи ҳифзи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва амнияти давлат садоқатмандона иҷро менамояд. маҳз дар шароити имрӯза қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳамчун мактаби тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, садоқат ба миллат ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ хизмат менамоянд. ҳар як сарбоз ва афсар бо адои хизмати содиқона ба халқу ватан на танҳо вазифаи шаҳрвандии худро иҷро мекунад, балки дар таҳкими сулҳу оромии ҷомеа саҳми арзишманд мегузорад. зимни боздид аз шароити буду бош ва мулоқоту вохӯриҳо бо хизматчиёни ҳарбӣ таъкид карда шуд ки имрӯз ҳар як хизматчии ҳарбӣ бо эҳсоси баланди масъулият ва савганди садоқат ба ватан барои ҳифзи истиқлолият ва ҳимояи манфиатҳои давлату миллат омодагии сатҳи баланд дорад. риояи қонуният, интизоми ҳарбӣ, пешгирии ҳуқуқ вайронкуниҳо ва боло бурдани сатҳи маърифати ҳуқуқии ҳаят шахсӣ аз масъалаҳои дигари суҳбат буд. ҳангоми шиносоӣ бо шарту шароит ва вазъи табобату солимгардонӣ дар шифохонаи ҳарбии вазорати мудофиа дар гарнизони суғд ба ин муассисаи табобатии низомӣ як адад автомашинаи ёрии таъҷилӣ бо ҳама таҷҳизоти лозимаи тиббӣ тақдим карда шуд. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат барои афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбии ҳудуди вилоят ва бошандагони мактаб-интернат барои кӯдакони ятим ва бепарастори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Бӯстон дастархони идона ороста шуд. лозим ба таъкид аст ки чунин суҳбату вохӯриҳо аз ташаббусҳои созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта
гардида боиси рӯҳбаландӣ ва ифтихори ватандории сарбозон ва ятимону бепарасторон мегардад. дар толори қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати таҷлили 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ фарҳангӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ ва хизмати содиқона ба ватан кафили амният ва суботи давлат ташкил ва баргузор гардид. дар ҳамоиш ходимони намоёни давлатию сиёсӣ, афсарони дастгоҳи марказии вазорати мудофиа, намояндагони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, инчунин афсарону сарбозон ширкат намуданд. дар ҳафти чорабинӣ аз ҷониби меҳмонон маърузаҳои пурмуҳтаво роҷеъ ба ваҳдату ҳамдилии миллӣ ироа гардида ба афсарону сарбозон аҳамияти ҷашни ваҳдати миллӣ ва нақши он дар таҳким ва пойдории давлатдорӣ муфассал шарҳ дода шуд. таъкид гардид ки ваҳдати миллӣ аз зумраи дастовардҳои беназири даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб рафта барои таъмини зиндагии орому осуда ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ заминаи устувор фароҳам овардааст. дар поёни ҳамоиш ба як қатор меҳмонон, афсарону сарбозон барои саҳми арзанда дар татбиқи сиёсати давлатӣ, хизмати намунавӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ бо ифтихорнома ва сипосномаҳои қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ сарфароз карда шуданд. дар толори раёсати қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон низ ба ифтихори таҷлил ва рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиш доир гашт. дар чорабини мазкур роҳбарияти қушунҳои хушкигард, собиқадорони хизмати ҳарбӣ ва афсарону кормандони раёсат иштирок намуданд. қайд гардид ки ҳар як шаҳрванди кишвар ба хусус хизматчиёни ҳарбӣ вазифадоранд ки барои ҳифзу ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва пойдории ваҳдат дар ҳама давру замон бояд омода бошанд. маҳз бо шарофати соҳибистиқлолӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ тоҷикистон дар тӯли солҳои мустақилияти хеш ба дастоварду натиҷаҳои бесобиқа шарафёб гардидааст. дар ин замина шароити будубош дар сафи қувваҳои мусаллаҳ низ марҳила ба марҳила рушд намуда, артиши миллии мо ба яке аз нерӯҳои пурқудрат табдил ёфтааст. дар фарҷоми ҳамоиш бархе аз афсарони фаъол бо сипосномаҳои ҷашнии раёсати қушунҳои хушкигард сарфароз гардонида шуданд. ҳайати шахсии сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон солгарди навбатии ҷашни ваҳдати миллиро ба таври шоиста таҷлил намуданд. роҳбарияти сарпрокуратураи ҳарбӣ зимни суханронии худ аз фазилатҳои ин ҷашн ёдоварӣ намуда, нақши онро дар ҳаёти мардуми тоҷик ва рушди давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон баланд арзёбӣ намуданд. дар воқеъ ваҳдати миллии шукуфоии ватан аст. дар давлате ки сулҳу субот пойдор аст, он давлат рӯз то рӯз ба дастовардҳои арзанда ноил мегардад, иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. маҳз бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миллати парешон сарҷам омад, мамлакат ободу пешрафт гардид ки имрӯз дар чеҳраи ҳар фарди кишвар сулҳу ваҳдат ва шодиву нишод дида мешавад. аҳамияти муҳиму сарнавиштсози ин санаи таърихӣ мебошад ки ҳамасола рӯзи ваҳдат ҳамчун ҷашни умумии миллӣ дар саросари кишвар бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда мешавад. дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо иштироки роҳбарият, олимону донишмандон, омӯзгорон, афсарону хизматчиёни ҳарбӣ ва курсантон конференсияи умумӣ донишкадавии илмии назариявӣ таҳти унвони эмомалӣ раҳмон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ташкил ва баргузор гардид. кори конференсияро масъулини донишкадаи ҳарбӣ оид ба корҳои илмӣ ифтитоҳ намуда, нақши таърихии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар барқарорсозии сулҳу субот, таҳкими ваҳдати миллӣ, бунёди давлатдории муосири тоҷикон ва таъмини амнияти миллӣ бо таҳлили илмӣ ва сиёсӣ арзёбӣ намуданд. дар ҳафти конференсия маърузаҳои илмӣ доир ба аҳамияти стратегии ваҳдати миллӣ, нақши пешвои миллат дар таҳкими давлатдории миллӣ, сиёсати мудофиавии ҷумҳурии тоҷикистон, таҳкими иқтидори мудофиавии давлат, рушди артиши миллӣ ва тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон ироа гардида, масъалаҳои муҳими сиёсиву ҳарбӣ ва илмӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар доираи баргузории намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии имкониятҳои иқтисодии вилояти Хатлон дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон,
بخشیده به روز وحدت ملی، ملاقات سودمند میان مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، نمایندگان دیاسپورای تاجیکان مقیم شهر الماتا و صاحبکاران برون مرزی برگزار گردید. ضمن ملاقات اهمیت تاریخی وحدت ملی همچون پایه صلح و ثبات، پیشرفت دولت و رشد استوار جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. اشتراکداران از خدمت‌های ارزشمند و تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم صلح، وحدت ملی و بنیاد دولت صاحب استقلال یادآور شده نقش سیاست سازنده رهبریت عالی کشور را در رشد همه‌جانبه تاجیکستان بلند ارزیابی نمودند. در ادامه صحبت مسئله‌های تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه، گسترش رابطه‌های صاحبکاری و سهام‌گذاری صاحبکاران برون مرزی در تطبیق لایحه‌های سازنده، رشد استحصالات، تأسیس جایهای نو کاری و پیشرفت اقتصادیات تاجیکستان عزیز مورد محاکمه قرار گرفتند. ما تاجیکان مقیم جمهوری قزاقستان از توجه بی‌واسطه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان خرسند هستیم. کوشش به خرج می‌دهیم که در رشد انکشاف جمهوری عزیزمون سهم خود را گذاریم. در جریان ملاقات همچنین ذکر گردید که امروز مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های گوناگون جنبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان محض با شرافت سیاست خردمندانه و اراده قوی رهبران دو دولت دوست و همسایه پیوسته گسترش یافته برای رشد همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و گومانیتری زمینه استوار فراهم آورده است. تاکید کرده شد که متحدی تاجیکان برون مرزی با وطن، دستگیری تشبس‌های سازنده دولت و سهمگذاری در آبادانی کشور عامل مهم تحکیم وحدت ملی و رشد منبعد جمهوری تاجیکستان میباشد. در نویه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشیده به روز وحدت ملی چورابینی تنتنوی برگزار گردید. چورابینی در فضای صلح و ثبات کشور با اشتراک ساکنان ناحیه و اهل جماعتچگی دایر شد. ضمن چورابینی ذکر گردید که وحدت ملی بزرگترین دستاورد مقدس ملت تاجیک بوده، برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی نعمت بی‌بها و ارزشمند به حساب می رود. گفته شد که امروز ساکنان ناحیه شغنان نیز در پرتو سیاست سازنده پیشوای ملت با حس بلند مسئولیت شناسی و وطن دوستی بهر آبادی دیار، تحکیم وحدت، صلح و آرامی و استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را می‌گذارند. در این روند دوام 5 ماه سال روان در ناحیه شغنان 4 عدد کارخانه استحصالی با تأسیس اشجای نوی کاری به فعالیت آغاز نمودند. در عموم بهر تجلیل سزاوار از 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بنیاد 324 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز ساختمان 276 انشاءات پوره به انجام رسانده شده است. در ادامه چورابینی با مقصد ترغیب طرز حیاتی سالم، تحکیم دوستی و همدیگر فهمی و رشد ورزش، مسابقه والیبال میان دسته‌های مردان و بانوان جماعت‌های دهات ناحیه با اشتراک 7 دسته برگزار گردید. مسابقه در فضای گرم دوستی و رقابت سالم جریان گرفته هر یک دسته برای به دست آوردن جایهای یکم، دوم و سوم جهد و تلاش نمودند. در فرجام مسابقه غالبان جایهای یکم، دوم و سوم هم از حساب بانوان و هم از حساب مردم با مدال، افتخارنامه و مکافات پولی قدردانی گردیده دسته‌های صاحب جای اول با جام سرفراز گردانده شدند. با جانبداری از تشبس‌های صلح‌جویانه و خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان در میدان پرچم دولتی شهر باختر وابسته به قبول گردیدن پیشنهاد نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب سازمان ملل متحد اوید به قبول قطعنامه 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 همایش سیاسی معرفتی دایر کرده شد. قید گردید که تشبس‌های تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه جهانی بی‌نظیر و سریع بوده به حل مشکلات منطقه و جهان مساعدت می‌نمایند. هدف تشبس نوبتی رهبر دولت ما مساعدت به تحکیم صلح و تشویق مکالمه و مصالحه، اینچنین دستگیری تعامل نیک میان نسل‌ها از جمله کودکان، جوانان و پیرانسالان با در نظر داشت نیازها و منفعت‌های نسل‌های آینده در روند تهیه سیاست و قبول قرارها میباشد. باعث خوشنودی است که قبول
قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 به تجلیل از روز وحدت ملی راست آمد که برای ملت تاجیک دستاورد ارزشمند در سمت معرفی تاجیکستان در عرصه جهان میباشد. ساکنان ناحیه دنقره بخشیده به قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوید به اعلان گردیدن سالهای 2027-2036 همچون 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده به هم آمدند. در این چاره‌بینی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، نمایندگان مقامات حفظ حقوق، سابقه‌داران، زیایان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، جوانان و ورزشکاران، زنان و بانوان و دیگر ساکنان آسایشته اشتراک نموده همراهی خود را به این تشبث جهانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نشان دادند. баромадкунандагон таъкид намуданд ки сулҳу ваҳдат бузургтарин неъмати давлату миллат буда ҳифзи он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. ҳамин тавр иштирокчиёни ин ҳамоиш бо ризояти комил аз тинҷиву осоиштагии кишвар ба даст парчам ва шиорҳои тараннумгари сулҳу ваҳдат, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ тариқи роҳпаймоӣ ба макони баргузории чорабинии солгарди ваҳдати миллӣ ки майдони парчами давлатӣ интихоб гардида буд ҷамъ омаданд. иброз доштанд ки имрӯз таъмини рӯзгори неки сокинони кишвар аз файзу баракати ваҳдат буда тӯли ин солҳо дар ноҳия пешравиҳои зиёде ба амал омаданд. ҳамчунин бо хушнудӣ ёдовар шуданд ки 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда яке аз tashabbusҳои муҳими байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 23 сентябри соли 2025 зимни мубоҳисаҳои умумии иҷлосаи 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳод гардид. аз ҷониби ин ниҳоди байналмилалӣ 9 апрели соли 2026 қаъдномаи дахлдор қабул гардида солҳои 2027-2036 ҳамчун 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон гардид. баъдан дар вазъияти тантанавӣ ба собиқадорону фаъолони соҳаҳои гуногун ба хотири саҳм гузоштан дар пешрафти ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ноҳия ифтихорномаҳо тақдим гардид. бояд зикр намуд ки зиндагии осоиштаи имрӯза ки насиби мардуми хушиқболи тоҷик гардидааст маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ ба даст омадааст ва мебояд ҳар як шахс ин ганҷи бебаҳоро чун гавҳараки чашм ҳифзу нигаҳдор бошад. барномаи фарҳангии омоданамудаи ҳунармандони бахши фарҳангии ноҳия ки инъикосгари ваҳдату истиқлолият, сулҳу осоиштагӣ, ҳамдиливу ҳамсадоии миллати хушбахти тоҷик буд то шомгоҳон идома ёфта боиси хушҳолии сокинони заҳматқарину ободгари ноҳияи Данғара гардид. дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ва қабули қаъдномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид доир ба 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар қисми низомии ноҳияи Данғара таҳти унвони модарон ҳамеша ҷонибдори сулҳ, субот ва ваҳдати миллӣ чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор карда шуд. модарон бо шароити хизмати ҳарбӣ, фаъолияти ҳаррӯза, таъмини моддиву маишӣ ва сатҳи омодагии касбии сарбозону афсарон аз наздик шинос шуданд. онҳо аз муҳити солим, интизоми намунавӣ ва шароити мусоиди хизмат изҳори хушнудӣ намуда барои хизматчиёни ҳарбӣ дар иҷрои рисолати муқаддаси ҳифзи марзу буми ватан барору комёбӣ орзу намуданд. дар вохӯрӣ таъкид гардид ки модарон ҳамчун тарбиятгарони насли наврас дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва тарбияи фарзандони ватандӯст нақши калидӣ доранд. иброз шуд ки маҳз меҳру дуои модарон ҷавононро ба дӯст доштани ватан, ҳифзи истиқлолият ва эҳтироми арзишҳои миллӣ раҳнамоӣ мекунад. иштирокчиёни чорабинӣ ҳамчунин аз қабули ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби созмони милали муттаҳид истиқбол намуда онро рӯйдоди муҳими байналмилалӣ арзёбӣ карданд. бахшида ба солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара чорабиниҳои гуногуни фарҳангию маърифатӣ баргузор карда шуд. сокинони деҳаи сангтудаи ҷамъияти деҳоти сангтудаи ноҳияи Данғара ин санаро бо намоиши дастоварду ҳунарҳои милливу мардумӣ аз қабили дузандагию бофандагӣ, чӯбтарошӣ ва пешкаши таомҳои миллӣ таҷлил намуданд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия зимни тамошои намоишгоҳ бо сокинон оиди расидан ба қадри истиқлолу озодӣ ва ваҳдати миллӣ, тарбияи дурусти фарзандон, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва дигар масъалаҳои мубрам суҳбату машварат намуданд. гуфта шуд ки рӯзи ваҳдати миллӣ яке аз санаҳои сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории навини тоҷикон буда маҳз бо шарофати сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмии миллӣ кишвари азизи мо ба дастовардҳои назараси сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гардидааст.
ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги тарихӣ барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва рушди устувори ҷомеа заминаи мусоид фароҳам овардааст. солгарди рӯзи ваҳдати миллиро парасторону тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳияи Данғара низ дар баробари ҳама ташкилоту муассисаҳо дар сатҳи баланд тазлил намуданд. дар муассисаи навбунёди таҳсилоти томактабии хусусии ҷасури деҳаи Ғарғараи ҷамъияти деҳоти Корез бахшида ба ин санаи тарихӣ чорабинии хотирмон гузаронида шуд. масъулини муассиса зикр намуданд ки бақои миллат аз бақои ваҳдати миллӣ маншаъ мегирад. имрӯз бо ҳидоятҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваҳдати миллӣ пайваста қавитар мегардад. ёдовар шуданд ки даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 яке аз ташаббусҳои муҳими байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қатномаи дахлдор қабул гардид ки ин боиси сарфарозии миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад. тарбиятгирандагон дар навбати худ бо қироати шеърҳо дар васфи ватан ва сулҳу оромӣ, пешниҳоди саҳнаҳои ибратбахш ва рақсу сурудҳои ватандӯстона чорабинии имрӯзаро зинат бахшиданд. сокинони шаҳри Кӯлоб 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро бо ифтихор аз сулҳи пойдори ватан бо таҳияи чорабинии идона дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар сатҳи баланд истиқбол намуданд. Нахуст масъулини мақомоти иҷроия ва меҳмонон аз намоишгоҳу дастовардҳои ташкилоту муассисаҳо ва маҳсули дастии ҳунарҳои мардумӣ аз қабили чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, заргарӣ ва санъати рассомӣ ки дар саҳни боғ ба намоиш гузошта шуда буданд дидан намуданд. баромадҳо иброз доштанд ки ваҳдат чун василаи сарҷамъӣ ва муттаҳидии миллати тоҷик роҳи имрӯзу ояндаи мардуми Тоҷикистонро ба сӯи комёбиҳо, музаффариятҳо ва расидан ба пешрафту шукуфоиҳо боз намуд ва имрӯз халқи тоҷик бо роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самтҳои давлатдорӣ ба дастовардҳои арзишманду назаррас ноил гардида истоданд. ҳамчунин дар заминаи баромади иштирокчиён доир ба дастоварду пешравиҳои арзишманде ки сокинони шаҳри Кӯлоб давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ва пойдории ваҳдати миллӣ ба он ноил шуданд, бо ифтихор ёдоварӣ карда шуд. дар идомаи чорабинӣ ҳамчун нишони қадршиносӣ ва дастгирии фаъолон ба яке зумра кормандони касбу кори гуногун дар вазъияти тантанавӣ ифтихорнома, нишонҳои ҷашнӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар идомаи чорабинӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби фарҳангии ҳунармандони шинохтаи шаҳр ва ҷумҳурӣ ки аз суруду таронаҳои ватандӯстона ва тараннумкунандаи ваҳдату ҳамбастагии сокинон буданд, ба чорабинӣ шукӯҳи дигар бахшид. ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ дар боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи Фархор чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид. аснои баргузории ҷамъомади тантанавӣ баромадкунандагон роҷеъ ба ташаббускориҳои Тоҷикистон, нақши муҳими таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар истиқрори давлатдории миллӣ, раванди барқарорсозии сулҳу ваҳдати миллӣ, инчунин таъмини соҳибихтиёрии Тоҷикистон андешаронӣ карданд. нахуст аз расидани пайки нек вобаста ба қабули 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 изҳори назар карда шуд. ҳамзамон таъкид гардид ки ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ, дӯстию якдигарфаҳмӣ ҳукмфармост, он рӯз то рӯз гулгул мешукуфад ва аз лиҳози сиёсию иқтисодӣ ва фарҳангӣ рушд мекунад. ваҳдат ин ба ҳам омадан, аз як гиребон сар баровардан, ҳамдигарфаҳмию поктинатӣ ва миллатдӯст буданро ифода мекунад. сипас барномаи мукаммали фарҳангию фароғатии идона ки аз тарафи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия омода гардида буд, пешниҳод карда шуд. барнома то дер боз идома ёфта, шукӯҳу шаомати тадбири созмонёфтаро боз ҳам дучанд ва табъи ҳозиронро болида гардонид. сокинони ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ин саҳнаи таърихии 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро бо фароҳмандӣ ва шукргузорӣ аз фазои озоду ободи кишвар дар сатҳи баланду хотирмон истиқбол намуданд ва чанд иншооти ҷашниро дар ҷамъияти деҳоти Даштиҷом мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. аз ҷумла 2 пули мошингузар дар болои дарёи Ниёб, пули мошингузари деҳаи Сафедоб ки сокинони 8 деҳаро ба роҳи асосӣ мепайвандад, солҳо боз вайрону балангор буд ва бо ҳашарҳои дастҷамонаи сокинон ин пули мошингузар аз сари нав сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. пули дуюм аз ҷониби сокини деҳаи Лов Ҳоҷи Шариф Искандаров
که میخواست مراتبه دوم با حج فرضی رود، مبلغ پسندازهایش را با فرزندانش پول ماشینگذر ساختند که بعد افتتاح آن مشکلی چندین ساله ساکنان 6 دهه دیگر از بین رفت. مرکز خدمترسانی وطن که از 2 آشیانه عبارت است از جانب صاحبکار سبزعلی رجب ساخته شده است به استفاده داده شد که در اینجا فروش مالهای آمیخته و زودتیار، سرتراشخانه و کاشانه حسن، تعمیر ماشینهای سبکرو و دکان دوزندگی برای 10 نفر دختران در نظر داشته شده است. با نظرداشت نبودن نقطه‌های تعمیر نقلیات در این منطقه دوردستی کوهستان، در شفت راه ماشینگذار 2 جماعت دشت جون و لنگردره از جانب صاحبکار محمد امین عبدالعزیز نقطه تعمیر ماشین‌های گوناگون افتتاح گردید که من بعد رانندگان از آن استفاده میبرند. قسمتی تنتنوی چاره‌بینی در تالار مجلسی مقامات اجرایی برگزار گردید که برآمد کنندگان از سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان و فراهم آمدن وحدت سرتاسری یادرس گردیده ابراز داشتند که محض با تلاش و جانبازی های فرزانه فرزند ملت، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اراده قوی مردم شریف کشور ما توانستیم به این دستاورد بزرگ تاریخی نائل گردیم. زیرا راه اساسی و شرط اولین درجه رشد استوار اقتصادی بلند بودن سطح زندگی مردم و آبادی کشور ثبات و آسودگی می باشد. در این روز برای سهم ارزنده در ثبات سیاسی، تحکیم ولایت قانون و اشتراک فعال در حیات سیاسی و جمعیتی به کارمندان حفظ حقوق و ترتیبات، فعالان سپاسنامه و به خوانندگانی که در آزمون‌های جمهوریوی جایهای نمایان را اشغال کردند از جانب مقامات اجرایی با مبلغ و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانده شدند. در قسمت دیگر چاره‌بینی در میدان پرچم و نشان دولتی چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی برگزار گردید. در نوحیه وسطی نیز با مقصد تجلیل از جشن روز وحدت ملی چاره‌بینی با شکوه برگزار گردید که در آن مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان کسب و کار گوناگون و فعالان اشتراک کردند. در جامعه تنتنوی برآمد کنندگان اوید به پیشنهاد و قبول 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 که یکی از تشبس‌های مهمی بین المللی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد یادرس شدند. در ارتباط با این ابراز گردید جمهوری تاجیکستان با این نظر است که صلح تنها نبودن جنگ نیست بلکه محیط استوار همکاری، عدالت، احترام حقوق انسان، رشد اقتصادی و تامین زندگی شایسته مردم میباشد. در واقع وحدت ملی همچون عامل متحد سازنده ملت تاجیک امکان فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی پذیرفته شده در کشورمان تحت کرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شد و برای بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم، آبادی وطن و آینده دولت صاحب استقلالمان زمینه مساعد مهیا گردید. طی 29 سال مردم شریف تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فضای صلح و آرامی و امنیت کامل عمر به سر برده برای تحکیم آزادی، پیشرفت و آبادی دیار، وطن و تامین نیکوحوالی و آسایش کمر همت بستند. سپس به یک زمره کارمندان و فعالان نهادهای گوناگون ناحیه برای سهمگذاری در تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و رشد و پیشرفت ناحیه سپاسنامه‌ها سپرده شد. در ادامه چاره‌بینی اهل فرهنگ و هنر با پیشنهاد سرود و ترانه‌های ترنمگری وطن، تاجیکستان، وحدت ملی و دیگر ارزش‌های دولتداری خاطر همگان را بالیده گردانیدند. جمعیت به افتخار 29 سالگرد روز وحدت ملی نگرانیده شده. در آن مسئولان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان، راهبران تشکیلات ابتدایی، اعضا و جانبداران حزب، اینچنین یک زمره فعالان ناحیه اشتراک کردند. ضمن سخنرانی‌ها برآمد کنندگان ابراز داشتند که واقعا پایداری استقلال دولتی، ثبات سیاسی، وحدت کامل ملی و سرجمی و تشبسکاری‌های تاجیکستان زیر سیاست موفق و با برای رهبر دولت برای رشد تاجیکستان و رسیدن به زندگی و با سعادت ساکنان مساعدت نمود. اظهار نظر کرده شد که 10 ساله تحکیم صلح و خاطر نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 یکی از تشبس‌های مهم بین المللی جمهوری تاجیکستان میباشد که با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنه 23 سپتامبر سال 2025 ضمن مباحثه‌های عمومی اجلاسی 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد گردید.
оид ба қабули қадномаи дахлдор ва ҳадафҳои стратегии 10-сола андешарониҳо сурат гирифта нотиқон 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро на танҳо як ташаббуси дипломатии ҷумҳурии тоҷикистон балки саҳми амалӣ дар таҳкими сулҳу амнияти байналмилалӣ ва фароҳам овардани заминаи устувор барои зиндагии осоиштаи наслҳои имрӯзу оянда арзёбӣ намуданд. ҷиҳати саҳмгузорӣ дар татбиқи босамари сиёсати давлатӣ рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи ҷомеа ва иштироки фаъолона дар корҳои ободонию созандагӣ чанде аз фаъолони ноҳия бо сипосномаҳо сарфароз шуданд. сокинони ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ бо рӯҳияи болидаву фараҳу хушҳолии беинтиҳо ҷашни милливу муқаддас рӯзи ваҳдати миллиро бо дарки эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва таҳияи чорабинӣ бо шукӯҳ истиқбол намуданд. дар оғоз намоиши дастовардҳои мардуми ноҳия пешниҳод ва муаррифӣ гардид. чорабини ҷашнӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кормандони дигар муассисаву ташкилотҳои гуногуни ноҳиявӣ баргузор шуд. муҳтавои баромади иштирокдорон ёдоварӣ аз таърихи сулҳуофарии миллати тоҷик ва дастовардҳои бузурги соҳаҳои гуногун дар зарфи 29 соли пойдории ваҳдати миллӣ ки зиндагии орому осударо ба мардуми кишвар эҳдо сохтааст бозгӯӣ намуд. маҳз самараи сулҳу ваҳдати миллист ки имрӯз тоҷикистони озоду соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардида tashabbusҳои сатҳи ҷаҳонии кишвари мо аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ҷонибдорӣ карда мешаванд. таъкид шуд ки ваҳдати миллӣ ҳамчун меваи шаҳадбори замони соҳибистиқлолӣ аз муҳимтарин дастоварди миллати тоҷик дар таърихи давлатдории навин ба ҳисоб меравад. бо қабули ваҳдати миллӣ дар ҳаёти мардуми тоҷикистон саҳифаи наву дурахшоне бозгардид, зеро сулҳу оромӣ дар мамлакат пойдор шуда барои расидан ба ҳадафҳои муҳими давлатдорӣ заминаи мусоид фароҳам омад. дар идомаи чорабинӣ ҳамчун нишони қадршиносӣ ва дастгирии фаъолон ба як зумра кормандони касбу кори гуногун барои самарабахш иҷро намудани рисолати касбӣ ва дар амал нишон додани фаъолияти намунавӣ сипоснома тақдим гардид. пешниҳоди барномаи ҷолиби фарҳангии ҳунармандони ноҳия ки аз суруду таронаҳои баландмазмун ва тараннумкунандаи ваҳдату ҳамбастагии сокинон иборат буд, боз ҳам шукӯҳи чорабиниро дучанд сохта баҳри иштирокчиён фазои мусоиди фароғату истироҳатро бо рӯҳияи фараҳбахши идона таъмин намуд. ба шарафи 29-мин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ бо иштироки васеи фаъолон, собиқадорон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва аҳли санъату фарҳанг чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ баргузор карда шуд. иштирокдорон оид ба таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати сартосарии мамлакат ибрози афкор намуда зикр доштанд ки сарҷамъии миллат рушди босуботи тамоми самтҳои хоҷагии халқ аз талошу ҷонфидоиҳои фарзонафарзанди миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва пойдории ваҳдати комил сарчашма мегирад. имрӯз мардуми шарафманду баори миллат ба дурустӣ дарк намуданд ки сулҳу ваҳдат гаронарзиштарин неъмати бузург барои халқи шарифи тоҷикистон ба ҳисоб рафта зарур аст ки онро ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз намоем. ҳамзамон дигар баромадкунандагон дар идомаи маърузаҳои хеш таъкид намуданд ки 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 яке аз ташаббусҳои муҳими байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 23 сентябри соли 2025 зимни мубоҳисаҳои умумии иҷлосияи 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳод гардид. ин ташаббус ба он асос ёфтааст ки дар шароити мураккаби муносибатҳои байналмилалӣ афзоиши низоъҳои мусаллаҳона, таҳдидҳои терроризм, ифротгароӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар хатарҳои фароимиллӣ таҳкими сулҳу амният бояд ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҷаҳонӣ табдил ёбад. дар идомаи ҳамоиши имрӯза як қатор нафароне ки дар корҳои ободониву созандагӣ ва рушди маҳал ҳиссаи муносиб гузоштанд бо сипосномаҳо қадршиносӣ карда шуданд. барномаи консертии аҳли санъату ҳунар бошад дар анҷом пешниҳоди ҳозирин гардонида шуда ҷамъомадагон дар фазои сулҳу субот то дербоз хушҳолӣ намуданд. дар доираи баргузории чорабиниҳо бахшида ба 29-солагии эъмори ваҳдати миллӣ дар ноҳияи дурдасти 5 ҳамоиши сиёсӣ фарҳангӣ баргузор карда шуд. чорабинии имрӯзаро самараи меҳнати сокинон ки маҳз дар даврони истиқлолу озодӣ ва ваҳдати миллӣ ба даст омаданд зебу зинати дигар дода ҳусни ҷамъомадро бештар намуд. зимни баёни хеш иштирокдорон аз хизматҳои шоёну нақши беназири пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таҳкиму пойдории ваҳдати миллӣ иброз доштанд ки халқи шариф
муаррифу бо фарҳанги тоҷик тавонист бо ҷасурӣ, далерӣ ва тавонмандиву ҷасорати хеш аз вартаи нобутӣ наҷот ёбад ва имрӯз ба яке аз кишварҳои амну соҳибистиқлол дар рӯи дунё муаррифӣ гардад. давоми 29 сол аст ки сокинони мамлакат аз меваҳои шаҳрбори истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ком ширин намуда бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ваҳдатофар ва сулҳуҷӯёнаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста ҷаҳду талош менамоянд ки баҳри рушди минбаъдаи мамлакати азизамон ҳиссагузор бошанд. дар ҷараёни чорабинӣ як гурӯҳ ҷавонон ки дар чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ва озмуну олимпиадаҳои сатҳи баланд иштирок кардаву сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, бо сипосномаҳо ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ гардиданд. дар фарҷоми ҳамоиш барномаи пурмуҳтавои аҳли ҳунар пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. ҷашни ваҳдати миллиро сокинони шарафманди шаҳри норак ҳам бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ ва рӯҳияи баланди идона хушу хотирмон истиқбол намуданд. ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ дар толори қасри фарҳанги шаҳр бо иштироки кормандони ташкилоту муассиса, собиқадорони меҳнат ва дигар сокинон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот бо шукргузорӣ аз осудагӣ ва амният дар қаламравии кишвар иштирок намуданд. масъулини шаҳр иброз доштанд ки имрӯз таъмини рӯзгори неки сокинони кишвар аз файзу баракати ваҳдат буда тӯли ин солҳо дар шаҳр пешравиҳои зиёд ба амал омаданд. дар ҷамъомади имрӯза бо ёдоварӣ аз ташаббуси навбатии сатҳи байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти сулҳ ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 23 сентябри соли 2025 зимни мубоҳисаи умумии иҷлосаи 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳод гардид, дар ин самт санаи 9 апрели соли 2026 аз ҷониби ин ниҳоди байналмилалӣ қадномаи дахлдор қабул гардида солҳои 2027-2036 ҳамчун даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон гардид. масъулин дар баромад ҳадафҳои стратегии ин даҳсоларо ба таври мушаххас ба ҳозирин шарҳ доданд. баъдан дар вазъияти тантанавӣ ба собиқадорону фаъолони соҳаҳои гуногун ба хотири саҳм гузоштан дар пешрафти ҳаёти иҷтимоию иқтисодии шаҳр ифтихорномаҳо тақдим гардид. таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар маркази ноҳияи балҷувон бо роҳпаймоии осоиштаи сокинон оғоз гардид. аз субҳи барвақт тамоми ноҳияро фазои идонаи сулҳу ваҳдат, шодиву нишод ва ифтихори миллӣ фаро гирифта буд. фазои ноҳия дар ин рӯзи хуҷаста пурнишод ва рӯҳияи сокинон болидаву фараҳбахш эҳсос мешуд ки аз файзу нусрати ваҳдату истиқлоли пойдори ватан башорат медиҳад. кӯчаву хиёбон ва боғу гулгаштҳои сабзу гулафшон бо парчамҳои давлатӣ ва шиору овезаҳои идона ороста шуда ҳар гӯшаи ноҳия шаҳодат аз шукӯҳи ин ҷашни муқаддас аст. дар роҳпаймоии идона кормандони мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорону варзишгарон, наврасону ҷавонон ва дигар қишрҳои ҷомеа бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастовардҳои даврони истиқлол ширкат варзиданд. идомаи чорабинӣ дар қасри фарҳанг бо пешниҳоди намоиши дастовардҳои фарҳангӣ ҳамчун нишони таваҷҷӯҳи афзоянда ва рушди ҳунармандӣ дар ноҳия ҷараён ёфт. сипас дар қисмати тантанавии чорабинӣ аз ҷониби иштирокдорон доир ба аҳамияти ваҳдату истиқлол ҷиҳати расидан ба фаъолияти арзандаву таъмини зиндагӣ бо саодати мардум маърузаҳо пешниҳод гардид. таъкид шуд ки имрӯз мактаби сулҳуофарии тоҷикон ҳамчун намуна барои бисёре аз давлатҳои ҷаҳон мавриди омӯзишу пайравӣ қарор гирифтааст. ҳамзамон дар ҷараёни чорабинӣ филми мустанад оид ба давраҳои ҳассосу фоҷеабори солҳои 90-уми асри гузашта ва марҳилаҳои расидан ба сулҳу ваҳдати комил ки бо қаҳрамониву ҷонисориҳои беназири пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми тоҷикистон муяссар гардидааст намоиш дода шуд. чорабинии идонаи сокинони ноҳияи балҷувон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ бо пешниҳоди барномаи мукаммали фарҳангии ҳунармандони ноҳия ки баҳри фароғати иштирокдорон ҳамчун армуғон тақдим гардид хотима ёфт. дар ноҳияи вахш бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ силсилаи чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ва фароғатӣ баргузор гардид. таҷлили ин санаи муҳими таърихӣ бозгӯи арҷгузории сокинон ба сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва арзишҳои муқаддаси давлатдории миллӣ арзёбӣ шуд. зимни баргузории ҳамоишҳо иброз гардид ки ваҳдати миллӣ аз ҷумлаи бузургтарин ва арзишмандтарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
این رویداد سرنوشت‌ساز با سیاست خردمندانه و تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با عزم و اراده قوی خلق سربلند و فرهنگ سالار تاجیک به دست آمده برای تحکیم صلح و ثبات، برقرارسازی دولتداری و رشد استوار کشور زمینه با اعتماد فراهم آورده است. تاکید کرده شد که محض با شرافت صلح و وحدت پایدار امروز تاجیکستان در فضای آرامی و امنیت، همدیگر فهمی و همدلی راه پیشرفت را طی نموده ایستاده است. در چنین فضای سازنده مردم کشور با مهنت صادقانه در بنیاد انشاءات گوناگون، رشد اقتصاد ملی، پیشرفت علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، سیاحی و دیگر ساحه‌های مهم حیات جامعه سهم ارزنده می‌گذارند. در ناحیه دوستی بخشیده به روز وحدت ملی جمع آمدی با شکوه ادانه برگزار گردید. اشتراکچیان این صحنه مهم تاریخی را همچون رمز صلح و ثبات، همدیگر فهمی و اتحاد مردم تاجیکستان تجلیل نمودند. در جریان همایش تاکید گردید که وحدت ملی برای خلق تاجیک ارزش مقدس بوده. محض به شرافت آن امروز در کشور صلح و آرامی، ثبات سیاسی و جمعیتی و شرایط مساعد برای رشد و پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه تامین گردیده است. ابراز گردید که صلح و وحدت ملی با زحمت و تلاش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برقرار و پایدار و استوار گردیده برای زندگی آسایشته ساکنان شرایط مساعد فراهم آورده است. همزمان در چورابینی سهم ساکنان فعال ناحیه، سابقه‌داران و شخصانی که در تحکیم صلح و وحدت، تامین ثبات جامعه، رشد اجتماعی و اقتصادی و آبادانی ناحیه دوستی نقش ارزنده گذاشته‌اند، بلند ارزیابی گردیده و یک قطار آنها سپاسنامه مقامات محلی تقدیم کرده شد. در قسمت فرهنگی چورابینی هنرمندان ناحیه با پیشنهاد برنامه‌های جالب خاطره حاضرین را بالیده گردانیدند. در ناحیه شهر توس وابسته به تجلیل از جشن وحدت ملی و قبول تشبث نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 چورابینی فرهنگی سیاسی برگزار گردید. ضمن برآمد اشتراکداران تاکید شد که تشبث نو تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاع‌ها، تقویت تحملگرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های آینده را فراگیر است. زیرا تاجیکستان تجربه تاریخی زیادی در مبارزه برای صلح و وحدت و ثبات دارد. با فعالیت دیپلماتی و تشبث‌های سازنده‌اش در منطقه و جهان شناخته شده، با پیشنهاد نوآورانه و رفع منتظم نزاع‌ها با راه گفت‌وشنید و مذاکرات نمونه عالی برای دیگر کشورها در زمینه به دست آوردن صلح و ثبات میباشد. صلح و وحدت یکی از رکن‌های اساسی حیات جامعه بشری و شرط اساسی رشد استوار هر یک دولت و ملت در جهان امروز محسوب می‌یابند. همزمان ذکر گردید که پیشنهاد و پذیرفته شدن چنین تشبث‌های سطح بلند با تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت در دوران صاحب استقلالی و پایداری وحدت کامل ملی به میان آمدند. در ادامه همایش چند نفر از فعالان که در رشد و پیشرفت سمت‌های گوناگون خواجگی خلق سهم بارز گذاشتند با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها قدرشناسی کرده شدند. چورابینی اهل هنر ناحیه طبع حاضرین را خوش و بالیده گردانید. در ناحیه شهر توس جشن وحدت ملی در سطح بلند تشکیلی تجلیل کرده شد. بخشیده به قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو با اشتراک وسیع استادان و آموزگاران و پروفسوران و نامزدان علم همایش علمی برگزار کرده شد. ضمناً گفته شد که تاجیکستان در حل مسائل عمومی بشری در جهان امروز کشور تشبثکار و پیشاهنگ محسوب می‌یابد. نقش جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای وحدت‌آفر ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان جهت تطبیق تشبث و اقدام‌های نیک و شایسته در سطح بین المللی به سابقه عنوان می‌گردد. در ردیف دیگر تشبث‌های اهمیت گلوبالی داشته در روزهای تجلیل از جشن وحدت ملی تشبث نو تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید که مایه افتخار و سرفرازی هر یک فرد کشور
кишвар аст. дар анҷоми ҳамоиши имрӯза барномаи консертӣ иборат аз шеъру сурудҳои таҷассумгари сулҳу ваҳдат пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. дар доираи ташаббуси нави ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид, дар кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳамоиши сиёсию маърифатӣ баргузор шуд. ҳамоиш таҳти унвони ташаббуси пешвои миллат заминаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда доир шуда, зимни он иброз гардид ки ин рӯйдоди тарихӣ на танҳо нишонаи эътирофи сиёсати сулҳпарваронаи кишвари мост, балки бозгӯи нуфузи рӯзафзун, эътибори байналмилалӣ ва самаранокии дипломатияи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. ҳизбиёни вилояти Суғд таъкид намуданд ки барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ин дастовард нишонаи эътирофи сиёсати созанда ва сулҳпарваронаи кишвари азизамон дар сатҳи ҷаҳонӣ буда, ҳамзамон моро водор месозад ки дар ҳифз ва таҳкими сулҳу ваҳдат, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва муаррифии шоистаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми боз ҳам бештар гузорем. қабули чунин қатнома дар остонаи рӯзи ваҳдати миллӣ рамзӣ буда, он собит месозад ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз танҳо дороии миллӣ набуда, балки ба арзиши эътирофшудаи байналмилалӣ табдил ёфтааст. ба истиқболи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ дар прокуратураи вилояти Суғд ҳамоиш доир гардид ки дар он кормандони ин ниҳоди мазкур ширкат намуданд. баромадкунандагон зимни баёни андешаҳо доир ба паҳлӯҳои муҳим ва нақши ваҳдати миллӣ дар сулҳу дӯстӣ, ҳамгироӣ ва муттаҳидии халқ ёдовар шуда таъкид доштанд ки ҳифзи суботу оромӣ, рушди минбаъдии кишвар аз ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ вобаста буда, ҳадаф аз баргузории ҳамоиш бори дигар ёдоварӣ аз таърихи гузашта ва дар зеҳни ҷавонон ҷомеа ҷой додани аҳамияти сулҳу дӯстӣ мебошад. гуфта шуд ки баъди ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат бо талошҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳия ва татбиқи нақшаҳои созанда рушди мамлакат таъмин гардид. яке аз воситаҳои самаранокии кор ин дар асоси Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондани фаъолияти соҳаҳо, таъмини волояти қонун, ҷалби сармоя, инчунин ҳамдилию ҳамовозӣ сарҷамъии халқи тоҷик буд ки кишвари мо дар давраи кӯтоҳ аз лиҳози иқтисодӣ, иҷтимоӣ пешрафта дар минтақа табдил ёфт. ҳамоиши идона аз саҳни қасри фарҳангиву фароғатии шаҳри Истаравшан оғоз гардид. дар ин ҷо намоиши дастовардҳои варзишгарони шаҳр баргузор шуда, наврасону ҷавонон маҳорати худро дар намудҳои гуногуни варзиш ба тамошо гузоштанд. зимни суханрониҳо масъулини мақомоти маҳаллӣ таъкид намуданд ки ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди таърихии мардуми тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад. маҳз бо шарофати сулҳу ваҳдат Тоҷикистон тавонист марҳилаи душвори таърихиро пушти сар намуда, роҳи рушду пешрафт, созандагию ободонӣ ва таҳкими давлатдории миллиро интихоб намояд. иброз гардид ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ бо сиёсати хиратмандона ва созандаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо талошу заҳмати мардуми сарбаланди кишвар садҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ва истеҳсолӣ бунёд гардида, сатҳу сифати зиндагии мардум тадриҷан беҳтар шудааст. қисмати фарҳангии чорабинӣ ба тантанаҳои идона ҳусни дигар бахшид. ҳунармандони маъруф ва санъаткорони шаҳри Истаравшан бо пешниҳоди сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои тараннумгари сулҳу дӯстӣ, рақсҳои дилнишини миллӣ ва барномаҳои ҷолиби консертӣ хотири иштирокдоронро болида гардониданд. навои сурудҳои дилангез, либосҳои рангоранги миллӣ ва фазои саршор аз меҳру муҳаббат ба ватан шаҳодат медод ки ваҳдат барои ҳар як сокини кишвар арзиши воло ва мояи ифтихори миллӣ мебошад. дар доираи ташаббуси нави қабулшудаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан дар саҳни қасри фарҳанг ҳамоиши васеъ доир шуд. аснои чорабинӣ масъулини мақомоти маҳаллии шаҳри Истаравшан қайд намуданд ки қабули ин қатнома танҳо як дастоварди дипломатӣ нест, балки паёми умед ба тамоми инсоният аст, зеро ҳадафи асосии он таҳкими сулҳ, густариши муколама ва тақвияти ҳамбастагии байни наслҳо барои таъмини зиндагии шоистаи наслҳои оянда мебошад.
тоҷикистон ки худ аз таҷрибаи талхи ҷанги шаҳрвандӣ гузаштааст ва бо талошу иродаи қавии роҳбарияти давлат ба сулҳу ваҳдати миллӣ расидааст, имрӯз таҷрибаи сулҳофаринии худро ба ҷаҳониён пешниҳод мекунад. аз ин рӯ пешниҳоди навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон аз ҷониби созмони милали муттаҳид на танҳо барои тоҷикистон, балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти вижа дорад. нотиқон инчунин иброз доштанд ки дар санади қабулшуда ба ҳадафҳо ва принсипҳои оинномаи созмони милали муттаҳид такя карда шуда, аз ҷумла зарурати наҷот додани наслҳои оянда аз офати ҷанг ва ҳалли мусолиматомези баҳсҳо таъкид гардидааст. тибқи муқаррароти қатнома, солҳои 2027-2036 ҳамчун 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон гардидааст. аснои ҳамоиши маърифатӣ зикр шуд ки дар маркази таваҷҷӯҳи ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо қатномаи махсуси созмони милали муттаҳид қабул гардид, инсон ва махсусан наслҳои оянда қарор доранд. санад ба рушди муколамаи байни наслҳо, дастгирии кӯдакон, ҷавонон ва пиронсолон, инчунин ҷалби онҳо ба равандҳои қабули қарорҳо аҳамияти махсус медиҳад, зеро маҳз бо иштироки фаъоли тамоми қишрҳои ҷомеа метавон заминаи устувори сулҳу суботро барои фардои башарият гузошт. мардуми фарҳангиву бунёдкори исфара ҷашни бузурги ваҳдати миллиро ки рамзи баҳамоӣ, сарҷамъӣ, иттиҳоду ягонагӣ ва ҳамдиливу ҳамназарии мардуми мост, бо шукргузорӣ аз суботу оромӣ ва рушду шукуфоии тоҷикистони азиз нек истиқбол гирифтанд. тавре зикр гардид, маҳз рӯҳи тавонои пешвои асили халқу миллат, сармеъмор ва мунодии сулҳу ваҳдат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки созишномаи сулҳ сангарҳоро шикаст, кинаҳоро дур кард, захмҳоро шифо бахшид, мардуми тоҷикро ба гирди дастархони ваҳдат ҷамъ овард. ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва маънавию фарҳангии ҷомеаи мо марҳалаи тозаеро оғоз намуда, ба эъмори ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ вусъати тоза бахшид. дар давоми солҳои соҳибваҳдатӣ, мардуми ватандӯсти шаҳри исфара низ маҳз аз баракати истиқлолият ва оромиву сулҳу субот имкон пайдо карданд ки рушди босуботи соҳаҳои мухталифро таъмин карда, дар ин замина ба ободонии диёр, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагӣ муваффақ гарданд. барномаи зебову ҷолиби васткунандаи сулҳу субот, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва истиқлолияти милливу давлатӣ хотири иштирокдоронро шод гардонид. дар кохи фарҳанги ба номи олим бобоеви шаҳри панҷакент бахшида ба рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар он масъулони шаҳр, намояндагони мақомоти давлатӣ, фаъолон, собиқадорон, аҳли зиё, ҷавонон ва сокинони касбу кори гуногун иштирок намуданд. таъкид карда шуд ки маҳз бо шарофати сиёсати хирадмандона ва сулҳпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон орзуву ормони деринаи мардум ҷомаи амал пӯшида дар кишвар сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барқарор гардид. имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати соҳиби истиқлолу рӯ ба рушд дар арсаи байналмилалӣ мавқеи устувор касб намуда, дар ҳамаи самтҳо ба пешрафтҳои назаррас ноил гардидааст. гуфта шуд ки ваҳдати миллӣ барои халқи тоҷик танҳо як санаи таърихӣ набуда, балки рамзи ҳамдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва кафили рушди устувори давлат ба ҳисоб меравад. дар натиҷаи таҳкими сулҳу ваҳдат дар тамоми минтақаҳои мамлакат, аз ҷумла шаҳри панҷакент, ҳазорҳо иншооти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва истеҳсолӣ бунёд гардида, сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтар шудааст. бахши фарҳангии чорабинӣ бо пешниҳоди барномаи рангини ҳунарӣ идома ёфт. санъаткорони шаҳри панҷакент ва ҳунармандони ҷавон бо иҷрои сурудҳои ватандӯстона, таронаҳои тараннумгари сулҳу дӯстӣ, ваҳдати миллӣ ва тоҷикистони соҳиби истиқлол хотири ҳозириро болида намуданд. дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, ноҳияи спитамин, аҳли илму зиё, сокинони касбу кори гуногун ширкат карда бо шукӯҳу ифтихори баланд зимни табрикот ва баёни андешаҳо таъкид доштанд ки таҳти роҳбарии хирадмандонаи сарвари давлати тоҷикон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва баракати сулҳу осоиштагӣ, тоҷикистон дар миқёси олам ҳамчун мамлакати ташаббускори иқдомҳои сатҳи ҷаҳонӣ шинохта шудааст.
اهمیت صلح و آرامی و ثبات سیاسی مخصوصا در مرحله امروزه که انسانیت در جهان با مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو شده است بیشتر احساس گردیده هر نفر را وادار می‌سازد که در تحکیم وحدت ملی متحدی یگانگی همدیگر فهمی و حفظ ارزش‌های ملی سهمگذار باشد. تاکید گردید که با شرافت تجربه صلح‌آفرین جمهوری